Yani zaman kaliuga bener pelehe sing karuan kerasa suba mebade yang ngomong aneh bener jama kejang aku bener syarat teken kepentingan mati ibang hidup kai liunang anak kejani ngurus basane pendidik yen ada timpale maju ngalang ya sakit hati kulian rasa iri hati cerita pewayangan Mahabharata Ramayana tina keangon sesunuh koyo dadi tetuladan raga hidup di bumi ini tu sing adone abadi sekadi sanggut dini mangut ditu mangut yening ditongos makuli suba balik lebian daya kami nebu kesempuni dua genut purin pisaga angon pedidi sekadi babakan pole ajanya mane pedidi rengkewen momo angkara sekadi idur ya dana pewayangan Mahabharata Ramayana tina keangon sesunuh koyo dadi tetuladan raga hidup di bumi ini tu sing adone abadi harta mewah jangan tua titipan Wasudewa Kutumbakam kita semua saudara sud iring aja timpan yaning diarep atasan solahne sekadi sangut dini mangut ditu mangut yening ditongos makuli suba balik lebian daya kan dinebu kesengkuni dua ganut
Rin mo